Mbifurije kugira wa kabiri mwiza cyane makuru yacu yakatore muri la Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani cyamakuru kitubwira ati rero la jeune femme yaje none ntago ari umukecuru ushaje nk'uko ikipe ya Juve yitwa rero akaba kinyamakuru gitebyamo kikare kitubwira kuri transfer ya Federico Chiesa wavuye muri Fiorentina za mu kipe ya Juventus yatijwemo imyaka 2 ava muri Fiorentina za muri Juve mu gihe cy'imyaka 2 hanyuma bakazahita mongezaho indi myaka 3 no kuvuga ngo uyu musore ubundi kuri contract ye agomba kumara imyaka 5 mu ikipe ya Juventus akakanya ahembwa miliyoni 4 n'igice z'amayero buri mwaka. Rero Federico Chiesa rero umusore wanjye yamaze kwigera mu ikipe ya Juventus. Tutto Sport yo ikatubwira ati enfin Juve yazanye Chiesa, akaba rero Chiesa yaje ariko ngo byabagoye cyane, akaba rero Douglas Costa byasabye ko bamutiza mu Bayern Munich babona udufaranga, hanyuma batiza Lyon umusore Mattia De Sciglio babona amafaranga, hanyuma bakusanya miliyoni 50 operation yose ikaba ari igomba gutwara. Ari nako kandi ikinyamakuru rero kitubwira ko uyu musore azajya ahembwa miliyoni 4 n'igice z'amayero ku mwaka salaire net. Hanyuma cyane twetse n'amatransfer hanga rero Chris Smalling yavuye mu ikipe ya Man United aza mu ikipe ya AS Roma, Timo Bakayoko yavuye muri Chelsea aza mu ikipe ya Napoli, Kalinic yavuye muri Atletico Madrid aza mu ikipe ya Torino, Maxime Lopez yavuye mu ikipe ya Marseille aza muri Sassuolo, Jadon Feu yavuye muri Watford aza muri Udinese, Adam Unas yavuye muri Napoli aza mu ikipe ya Cagliari, mu gihe ikipe ya Napoli yarekwe kandi Jose Maria Carrione ava muri Napoli yerekeza mu ikipe ya Fiorentina. Ari nako kandi Atalanta yarekuye Amadi Diallo Traoré ava mu ikipe ya Atalanta yerekeza mu ikipe ya Man United kuri miliyoni 40 z'amayero nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Rero akari amafaranga yatwaye uyu musore aza mu ikipe ya Man United, ariko ikibazo cy'ibyangombwa kubera ikibazo cy'ibyangombwa bihari akazakina muri Man United mu mwaka utaha mu kwezi kwa mbere. Corriere di Bergamo ikabishima cyane umutoza Gasperini kabisa w'ikipe ya Atalanta. Uyu mutoza Atalanta atumye Atalanta yunguka miliyoni 25 z'amayero. Ikipe yungutse amafaranga menshi. Uziko ikipe ya Atalanta yacuruze Kulusevski imurekura muri Juve, nubwo ngo ntago ari muri isama bibaye, ariko muri izi sama nk'eshatu enye Gasperini amaze mu ikipe ya Atalanta ariko acuje amafaranga miliyoni 25 yungutse. Ni amafaranga menshi cyane. Akaba rero harimo Kulusevski barekuye muri Juve kuri miliyoni 44, harimo Gagliardini barekuye, harimo uyu musore Amadi Traoré barekuye mu ikipe ya Man United kuri miliyoni 40. Urumva amafaranga yose yateranije aragenda akajya kuri miliyoni 25 bungutse, ariko yose hamwe bacuruje mu gihe cya Gasperini ni miliyoni 275. noneho wakuramo ayo bashoye nayo bungutse yose hamwe kuri transfer ku isoko bafite amafaranga net kuri konti miliyoni 125. Amafaranga meza cyane. Bravo sana Gasperini guys. Twerekeje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Sport cyatubwira ati nta transfer yabaye ku isegonda rya nyuma. Depay, Ronald Koeman akaba yagombaga kumuzana ariko birangiye nta mwataka Ronald Koeman aguze nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Ikinyamakuru kitubwira yuko Ousmane Dembele yagombaga kujya mu ikipe ya Man United, ari rwo rufunguzo rwagombaga guhita rufungura transfer ya Depay ava muri Real yerekeza mu ikipe ya Barcelona, ariko byarangiye bitabaye. Ku rundi ruhande Eric Garcia nawe ntiyabashe kuza mu ikipe ya Barcelona, akaba ngo babuze miliyoni 10 kuko batanga miliyoni 10 bakongera miliyoni 8. City yabagiraga ati mugomba kuzuza miliyoni 20 z'amayero furu, ibyo by'amadonizi bya ntitubyitayeho. Aka rero Barcelona yabinaniwe. Ari nako kandi ikipe ya Barcelona yarekuye Jean-Claude Todibo ajya mu ikipe ya Benfica, bamutijemo kuri miliyoni 2, harimo option yo kuzamugura miliyoni 20. Rafinha akaba yagiye mu ikipe ya Paris Saint-Germain kuri miliyoni 3, hanyuma bazamugurisha hari ama pourcentage Barcelona izafataho. Ari nako kandi iri soko risize Barcelona rifunze iri mu gihombo cya miliyoni 97 z'amayero nk'uko ikinyamakuru Sport kibivuga. Ibi turaza kuza kuba tubirebaho by'ukuri Barcelona ntago yorohewe. Mundo Deportivo nayo yagarutse ku matransfer rero Depay, Dembele, Garcia byose bikaba byarangiye bitabaye mu ikipe ya Barcelona. Bashakaga abasore byarangiye bitabaye, ahubwo barekuye Rafinha ndetse na Todibo nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Ikinyamakuru AS cyo kikaba kitubwira ati Madrid yagarutse mu mwaka w'igihumbi 1980, hashize imyaka 40. Madrid yari ikipe buri sama yagombaga kugura umukino, none birangiye isama itaguze ahubwo igaruye abasore rero yatije harimo Runini, Odriozola ndetse na Odegaard. Ni ukuvuga ngo igihe byaherukaga Madrid muri sama ntigure ni mu 1980, harashize imyaka 40. Urumva ko bikaze cyane. Mbere ko tweteza mu gihugu cy'Ubwongereza rero wa munya South Africa akabanza kunkubita pare hangaha kabisa, reka maze nyikwereke uyu mugabo rero ha condition imwe.
pari uyivangira ngo ujye kwigira umunyabwenge, gura aka gapari nk'uko yakakubwiye wigendere. Uyu mugabo ntajya ahusha. Ejo pari nabahaye 3, 2 zaciyemo classic zifite amahode arenga za 2. Uyu mugabo ni mubi cyane, mubaya sana. Dore ngiyi rero pari yatanze kuri uyu munsi. Reka twikomeje mu gihugu cy'Ubwongereza twerekeza mu kinyamakuru Daily Mirror, kikaba kitubwira yuko Arsenal yamennye banke kabisa isinyisha umusitari w'ikipe ya Atletico Madrid Thomas Partey. Ibirori ni ibirori rero mu ikipe Arsenal. Arteta yabonye mu gifaru cye kabisa kuri 52,500 by'amapaundi, akazajya ahembwa 260 by'amapaundi ku cyumweru. Anako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko rero ikipe ya Arsenal ya mascot yayo bamaze kuyirekura, irimo umugabo witwa Jerry yarasavinze igihe cy'imyaka 27 ikipe ya Arsenal, ariko byarangiye ku munsi w'ejo bamwirukanye nk'abandi bakozi bose. Rero akaba iyi mascot izi ku izina rya Ghana za Yurus, ibintu nk'ibyo ngibyo. The Times ikaba itubwira yuko Arsenal bwa nyuma yasinyishije rwose Thomas Partey kuri 45 z'amapaundi, ishyura release clause. Ari nako kandi iki kinyamakuru kitubwira yuko Man United nayo yasizana Diarra kuri 37 z'amapaundi. Daily Star ikatubwira ati senior club figure mu ikipe ya Man United kabisa, umwe mu basenior barimo ngo bakomeye cyane, ngo yaba yahamagaye kuri camp ya Pochettino ababwira ati mwadufasha mukanza mu ikipe ya Man United. Mu by'ukuri bishobora rero kurangira Man United yirukanye Ole Gunnar Solskjaer, ubwo byatangiye kandi. Anako kandi ikinyamakuru kitubwira ko United yasinyishije Cavani. Daily Mail ikavuga ati 3 down kabisa. Aka rero ari abasore batatu twagiye tubigaruka ku munsi w'ejo, Tammy Abraham, Jadon Sancho na Ben Chilwell. Tammy Abraham yakoze anniversaire y'imyaka 23, ahamagarira abasore, ubundi ntibyemeye yuko ukoze anniversaire ugomba kurenza abantu 6 mu kirori cyawe, yazanye abantu barenze 20. Aka rero abasore bisa nkaho rero ikipe y'igihugu y'Abongereza bashyize ku ruhande ivuga ati mutazana covid ahangaha. Bikaba rero kuri match ya Wales kuri wa kane ntabwo bari bubashe kuyikina abasore batatu, ariko kandi aba basore biteganyijwe yuko bakagarutse ku munsi wo kwa gatanu, hanyuma bakaza kwitegura match ebyiri za UEFA National League ikipe y'igihugu y'Abongereza ifite, harimo Ububiligi ndetse na Denmark. Ariko hagati aho FA ndetse n'abayobozi b'ikipe y'igihugu y'Abongereza, birumvikana umutoza Southgate n'abandi ba muri staff ye bagomba kwicara bakabaza akaganira, bakavuga ati koko birakwiye ko tubagarura nyuma y'ibyo bakoze cyangwa tubate hanze duhamagara abandi. So nafere gukurikirana cyane rero tanyira tuyireba development y'izi nkuru. The Sun ikabigaruka kandi kuri Sergio Aguero, akaba rero yamaze kugaruka, ikinyamakuru kivuga ati Pep noneho yaruhuka. Uyu mugabo rero yagarutse, yari afite ikibazo cy'imvune, yari yaravunitse baramubaga mu ivi, ariko akaba yamaze kugaruka rero mu myitozo. Bigaragara ko match ya Arsenal azayikina kuri 17 z'uku kwezi. Anako kandi Ilkay Gundogan hanikiye mu kitubwira ko yamaze kugaruka nyuma yo rero atestinze negative kuri covid-19. Bare yaratestinze positive, hanyuma ararwara arakira, ariko se yararwayera yaranduye, arangije arakira, akaba rero yamaze kugaruka Ilkay Gundogan. Ibintu bisawa cyane. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kikaba kivuga ati Paris ku biciro ibyo aribyo byose cyangwa se ku byashoboka ibyo aribyo byose yagomba kubikora. Paris rero yasinyishije Rafinha, ari nako kandi Nice yasinyishije Rene Adelaide wavuye mu ikipe ya Lyon, ari nako kandi ikipe ya Rene yari kuri 26 z'amayero igura umusore Doku kuva mu ikipe ya Anderlecht, ari nako Olympique Marseille yazanye Michel Cuisance. Dernier heure mu gihugu cy'Ububiligi katubwira ko ikipe ya Charleroi inayo we championnat hari mu gihugu cy'Ububiligi kugeza kuri ngo sofa, ni ikipe ishaka kuzakina amarushanwa ku bwande burayi rwose iri kwibaka bukomeye cyane. Yazanye rero umusore w'umugereki Lucas Teodoroski, ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ndakunda kumwita Lucas Teodor ikipe y'igihugu y'aba Pologne njya mpura nayo mu mikino tuyogeza. Ikaba rero umusore yakinaga muri Udinese yaje muri Charleroi, ari nako kandi iyi kipe ya Charleroi rero yanazanye umusore wa Zute Waregem wakinagamo rero akaba ari Saido Berahino, yamaze kuza muri Charleroi rero deal done kabisa. Hanyuma guys, reka dusoze mbere kana amashwa deal yindi ndi pari ya kabiri mugabo yatanze ngiyi hano, ari nako turi buze kuza kuba tugaruka noneho kuri transferi ya buri kipe zose kabisa mu gihugu cy'Ubwongereza, turebe ukuntu zaguzwe. Nabonye Desani yabishyize hanze neza cyane, rero mu kanya turaza kuza kuyikoraho rwose iyi nkuru tuyirambura tureba amakipe ukuntu yagiye yubaka. Mu by'ukuri hari igihe iyi nkuru ukeneye kuyireba kuko hari igihe waba hari umukinnyi waruzi ariko utaruzi ko wenda yakoze transfer, akarere kuri amakipe matoya yose 20 mu gihugu cy'Ubwongereza turagenda tuyanyuraho n'andi matransfer akomeye yo ku big 5 leagues ku mugabane burayi. Rero muri ibikipe by'ibifaru tureba abakinnyi bagiye bagura, rero tubigarukaho ibintu byose bimeze neza cyane. Les amis, mugire umunsi mwiza cyane rero, Imana ibarinde. Ubwo turongera ngiye mu kanya kari buze rero tureba kuri izi transferi kuri aya makipe yose uko zagiye uko amakipe yagiye yubaka bien sûr. Sawa sawa sawa.